Nila so video long nali tumpa naki wan pi mati naki han ponji labangke non Assam long labangke income certificate alar labangke Ration card Dolo pulte Chok lo pusi ake hai himanto Biswa Sharma hin pesta me pachini poniklo la so puthak pini nali tuma phan la so video long nak than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel na ta subscribe kelang please subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon dan de non pathiek pen ala income certificate alar la Ration card Dolo di Chok lo pula so puthak le lang polona la pen chithan polona tangde non chithan polona konana si income certificate alar Ration card ke accept ponma la so puthak le chithan polona la pen labang solam labang ke nilile kapang dak pon lilo nali temta news channel la pen kaprek long tamet hek pon long potahai lo labang salam labang ke hai himanto Biswa Sharma hin pensi kaning je pon lo asela so update puthak nili nali tumhan nang wan pik lo la se non jathan pon nang konat se income certificate kenang jima la pen kenang nema la so puthak lang pon nang ke chengsi nali tum theklong ji la number 1 along la da ke tok pon alam the undergraduate fee waivers scheme mate pragya bharati labangso scheme ateng pen the Assam government allows students to use their family ration card as proof of income when applying for a free admission to undergraduate course in government school. This initiative aims to simplify the application process and reduce the burden of awarding an income certificate. Kasi jong si school college non nahokon admission jong sinari tum NC pulotang te admission funded kali kapre asai lasan government school along asai an labang ke nali tum non bangke income certificate labang pinang nelo stame income certificate alar labang ke Ration card labang ke duwek nang po jong si Ration card ave pulte labang ke income certificate ke piduneng ji lata kenang sot lo pusi ladak stame than pachini pon iglo lapen potho do thulang dak number 2 long ke tokpon ason do thulang nili atumi het kipi pondo Arunadoi 3.0 la scheme form ka fill up process nili paklang pono la si puthon non Arunadoi 3.0 la ta apply ko cheng thile pola pen ke dam tang hot penang anatum form kelong le si ke ong la pen ka apply du nong le si ke ong la sop puthak si puthot non kimi ke apply la bang ke cheng pon pola pen kuman tuar ni ne pentong ke cheng pon jini la bang ke non fix update la bang ke nali tum hanili nang wan pi thek thilang asinili update long ten nali tum thek pon long ekpol so YouTube channel along ase putho chetha nam thulo na number 2 long tok pon do Arunadoi scheme 3.0 for the financial assistance program family processing a valid Ration card are automatically considered eligible, eliminating the need of separate income certificate. The Arunadoi 3.0 scheme has tame ke damtang hot banke income certificates tame hang pondet iti lase non banke nalitum income certificate pipepin pen Ration card le pidunanta nalitum labang scheme labangke apply dunong poputa ladak tok pon dotula lapen penangan nason government asaya long tame income certificate ki pineng jiadim nona banke Ration card pi dun stame alang litum accept pon poputa pangdak pon no lapen nilista me dak details bangke nilinon long pon pelang je konat si exactly Ration card ke accept pon ma la so puthak bangke stame nilila non hini information si nili dak pen long dun chotla jena litum school admission apan non kapre ka sai apan non la school long asai an bangke income certificate ki pineng jia dim la bangke Ration card pil sitame non bangke accept pan puta pulo la pen la hini la bangke Arunadoi scheme jongso nali tum apply ji pulo tangte ke dam tang Ration income certificate ki pidon kinang sa las non ba income certificate pp pin sitame nali tum la bang sole bangke long don ikpo pulo la pen when an income certificate still required la pen income certificate non ko sodim si kinang so sod lang mala so puthak stame ladak pathiek pen kipi pondo nalitum theklongji despite this relation an income certificate remains necessary for various other purposes including apply for scholarship assigning credit direct transfer benefit scheme and scoring agricultural loans
abiding caste certificate or other official documents. Lapen lada ke tok pona teng pote scholarship jong si apply polote dax tam income certificate bang ke non stami kinang sod lang pusi dak tok pon lapen direct benefit transfer mate DBT scheme kapre scheme na sondo direct benefit transfer das scheme long stami income certificate bang kinang sod lang puta pupon lapen agriculture loans jong sinalitum en polote holo so loans long stami income certificate bang kinang sod lo lapen caste certificate ke apply lapen kapre official documents jong sinalitum apply plutangti hodak stame income certificate kinang sodlang puta ladak bange tokpon stame la hini update bang nili nali tumanang than pachini pon eklo school admission lapen kapre la school long asai an labang ration card le pidon stame chok eklo lapen ration card kinang sod labang ki scholarship jong sinalitum apply puta lata kinang sod lo lapen direct benefit transfer mate DBT scheme APUTHAK jong sinalitum apply ji plote lakta income certificate bang kinang sot lo son ta agriculture loans long the pen caste certificate official kapre official documents along bang nonta income certificate kinang sot lang puta ladak pen than pachini poniklo lason ta putha dage tokpon do thulang naletum technology in such cases resident can apply for income certificate online through the Seva Setu portal by the visiting local Tehsildar office mate nali tum jong si income certificate non ta apply ji plote nali tum ladak pen ki pipondo Seva Setu portal long besta me nali tum online apply ik me jong si nali tum offline jong si apply ek ji plote local Tehsildar office tong dami ko hodak nali tum long pon ik po offline ke apply lapen summary dak nali tum manang than pachini pon thuik po ake tok pon tulang will a ration card can be replaced an income certificate for a special scheme like a Pragya Bharati fee waiver and Orunadoi. An income certificate is still required for the government service and benefit. It advisable to check the specific requirements of each scheme or service and determine the necessary information. Kasi non na support hak nilistamel an bang kay update long nilang stami kilong pon anason banali tumpanan than pachini poniglo copy pilong sa kinang ziman nang nima lapen puthot non na kimi update jong sewang thu prote nili nali tumpan nang one pic po non na so video jujje aprang nali tum kaya himanto bisa Sharma hin kaning je pon alam thila bang nali tum arju pon igvekon lapen lang igvekon ration card khon dekhuale kheitu income certificate hoi jabo aro beleg kori আমাক একো ইনকাম সার্টিফিকেট না লাগে কোনো পঞ্চায়তৰো সহি না লাগে গাঁও বুঢ়াৰো সহি না লাগে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱাব বিনামূলীয়া এডমিশন হৈ যাব যোৱাবাৰ মই আপোনালোকক কৈছিলো যে এইবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ ঘৰবিলাক জিঅ' টেগিং কৰিম কেনেকৈ জিঅ' টেগিং কৰিম আমি জীৱিকা